agayad aw warra rabbiin jaartii saaliyaa isin hafuusu shamaras dhiira saaliyaa rabbi isinitti haa qabu aboo bakka sanitti nyaadhamiin gaadeero bakka sanitti nyaadhamini suuta jey hin jarjarin itti yaadi aalii tee walii wal mari'adhu saahiboota kee walii wal mari'adhu eenyuuf hin dhaqa jaartii saaliyaa rabbiin nu cufaatu nu haa razaqu isin hin jaabar gammachuu ajaa'ibaati keessa seentaa bar obboleessa amma yoom dhalattan isin hin dhalanne bargana warabbil kaaba maal dhalatte guyyaa fuutee mana seente guyyaa sanii barboo wandaa taam jettaan siin jaabar alli waalaga waxarii daga awo akkasi yoo saaliyaa takka lal nagayoo takkaatu jiraa miti yoo miskiina taates ta miskiinummaa teessan isinii oobsitu jaartiin saniin isin hin jaa in jarjarin akkuma rasuulli keenya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam je mugutaka sallu ala nabi في المتفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تنكه المرأة لأربع جيبر دبرتين تكا نفودمتي وأفري في فودمتي كدرا لجمالها ولمالها ولحسبها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك جي توني أكا شريعتي متبر أكا عادتي غربان إيراتوكو يرو شمرة تكفورو فده وأفري في سيفود كدرا بريدين إسيتيف إيريكون بكا أفري تيك أودما جي چوجالو وانكي كسلاما ديپارتمنتين توكو أكوما إسين أمانتنا مال جامتا إلتكار انجنر ورّكان أكاونتانتي ماناجمنت يكنا جرامي ديپارتمنتين أفري تدئيراتوني ورّي تكو ورّ بريدينات inni bareedun minarraa malee haajaa mustahaajan qabu tana yoo laalte barboo lafa hin laaltu haadii qashti qoysummee hilwaadha siin jaabboleeso inni hin geenyeeni bareedina qaba tana jaaboo tajiiduu arabii dhowuu qabuuf diimtuu faa taanaan ni maraataa ogaa dhiirri gari du'a libbuu fana du'a san taan siin jaa diippaartimantiin tokko san diippaartimantiin takka ammoo warra callaatiin siin jaabboleeso callaa qabaannaan dukkaana ispeer paartii qabaannaan hoggu torba dukkaana isii tana dura dabara assalaamu alaikum jaani bar aada warra callaati obboleeso daayisbooraa taatus galgala guutuu salaata subii dhabaan siin jee obboleeso isuma tana janata maallaqa qabdii dhagee miti diippaartimantiin takkas warra maallaqaati diippaartimantiin sadaffaa jaalowwan kiyya ka islaamaa warra gosaati warra gosaati obboleeso abbaan isii bar damiinaa bar abbaan isii bar kantiibaan agarree boo V8 deemaa deeroo qalli baalla kanta isii tana ande munti qalle daalla Dubaay naggaa deena uko warra kana obboleeso warra kana zinja maal araba ban agarree bootis araba fuudhan araba ma fuudhu obboleeso in agarree qaama sii jaabar achirra nyaachuu dandeessa gajee tokko jira warra kana jira diippaartimantii wallahi gaaf tokko ofiin haa godhaati jaal awo rabbiin gammachuu tana addunyaa fi akhirattu isiniif itti haa qabu yoroon jabuutii obboleessa kiyya ziyaaraa nin deemi biraan dhaqee intaltii warra baaleetiinsa aboo mucaan maal naan jee isaa ittichi kiyya bar intala tana miila dhiitii fi jaarsaaf naan jee iboo tanumaa funnooti gaaboo irra dide dhugaasiiti intalti san dhugattu saare aboo rabbi saalee isiniif haa kanu ni jirti akkana gaa gosa gosaan tuni arsii dhalaa arsii jechuun collee nama takka jaalatan nama jibbuu hin beekanii isiidha je'eetuma warra gosaati jira tun cofaatu bar rakkoo qabdi jechuu kiyyaa miti baran isinii galaami adiifara laa rakkoo miti yoo callaa qabaattees bareedina qabaattees gosaafis rakkoon qabu garuu laal irra caalaan khalqii sallallahu alaihi wa sallam فاظفر بذات الدين فاظفر ملكاوي فاظفر فلدو بذات الدين صاحبتي ديني فلدو تربت يداك حركتي لما لفتها متنتوجي أكنا جتون مال جتون علماء كيساو إسان كيسا إمام السنعان طيب الله ثرى يرو إرسو أكنا جتون هونغوي تكادو جتون متي انت لا تكاجرا جنو اسين يونيفرسيتي هاتو تغندا يوكا تبيتو جرا انت تچولي حجاب اسي نما ايغتي نما صفو ناموس قب هادا في ابان اسي ورك بجاقب سن اگرتيني كبيرا دفي سن درسني اتدد في ما ملكچا نقدو جچودا دد في كبيرا سن درسني انو تو كو ندرسو غيبر والله
Ayyaa jeen hey dhugaan isiniin jaa anumaa akkana jee jaartii xiyyatan amma nin fuudha jee anaa kororfadhe gurbaan tokko amma yoo rabbi jee inshaallah borusaa afuritti muwaadaraa awwataa qabna naabaasaan jechuuf deemaanu gurbaa awwataa oduun an jiruuti fuudhaani ani deemeetumaan obboleessa affaraa tana nin gee gaaboo kitar gaawaa kaartaa waan taphanne kitar jala mure gaaboo intalaan taa fixnee jirra gizee dhufu deem jetteen boo waan argadheetin jira ay maal taate daddabii malkajaa nagi jechuu daddabii naga dhobboleeso ay maal taate deemtee booda ni nyaadhamtaa bar akkasiin isiniin jaa ni dhufti beetee guyyaa sanis rabbiin isiniin haa gayu aboo waan niyyattan cufaatu rabbi isiniif haa kanu haajaa teessan cufaatu walitti isiniif haa qabu akka hunnoo masgiida bareedaa kana keessatti rabbiin nu qabetti firdoos al'aalaa keessatti rasuula waliin salawaatullaahi wasalaamu alayhi walitti nu haa qabu in jarjariin guyyaa san ta diina qabdu afuran yoo mul'atte maasha Allah tabaarakallaa waa dubbiin tolte garuu isin hogguutuu ka isin yaachisuu qabu intala diina qabdu diina qabaannaa waayyuu qabdi beekii waayyuu qabdi akhlaaqa jettu akhlaaqa naamusa safuusan qabdi bareedoomina qabdi maaliif rasuulli sallallahu alaihi wa alihi wasallam hadiisa biraa keessatti gabaabsanii wal hadiisu fi sahih jaami'a jennuun jaartii saalihaa bareeddu jechuun yeroo laalteen tasi gammachiistu irra hedduu an ammaan tana yeroon agare na'am bareedinni gubbaatis bareeda garuu akhlaaqa isiiti lan tasi harkistu amala bareeda awoo jaartii tiyya akkana joon dhageenye dhiirarra yoo qubaa afaan keessa sin ciniintu talaalteen si gamma yoo yaamteen tasi awwattu ni yaamtaan si dhageessi haadir siin jette obboleesso yassar siin jette boo ingiliffaa qaratanii isin yeroo mana dhiistee deemte horii keetii fi ilmaan keetii fi naamusa isii ka tikfitu sani horii kee tasii eeydu sani jaartiin irra caaltuun irra guddoo qananii jaalowwan kee islaamaa jaartii saaliha qabaachuudha tana rasuulli sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallama kama fi alhadith alladhi rawahu al-imam muslim في صحيح رحمه الله وأكرم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة الدنيا تن قدنا يسيتين كانني داجي وخير متاعها الرجال تن كانني يسيدا أمو المرأة انت لاجي الصالحة غاري تتاتي anani ajaa'ibati guyyaa san dhalatteen sin jeeba obboleesso nagaafadhu ana adeero guyyaa san isii san guyyaa bakka san ni dhufti dalagaas ni harkattan hin shakkin maallaqan akka ajaa'iba dhufa injinara taatanii saahiboota asitti saahiba kiyya tokko kaasirraa eebifame tokkon qabaa baraan saahiba abu alishaa muhammad mustafaa jaaniin awustiraaliyaa jira nagaya keessa jira amman tan inni illee awustiraaliyaa jira ugaas hin fana achi dhaquu ni feetanimi dhaquu ni feetanii warra dhaquu fadhu rabbi sin haa geessu janjanaan feetan moo skoolarshippiin feetan garuu ni dhufti dalagaan arra ni harkatta dalagaas maallaqa yaaddu sanis ni dhufti obboleessa maallaqinis gizee dhufte san lubbuun fuudhii aboo kobaan ni geessiisin jettimi guyyaa san itti yaadi itti ciisi haadhaa fi abbaa kee waliin shuuraa saahiboota kee waliin shuuraa taa'e eegasii jaartii saaliha takka filadhu wajji jiraadhu akka umar ibn abdul aziz rahmatullahi alayhi rahmatan waasi'a kaayyoon gurbaa sanii wallaahi alladhi laa ilaaha ghayru sahaabota buudan tana ajaa'ibdu ta gurbaa saniiti ta sahaabaa ni finna yoo jenne beeki in dhumtuun siin jaata saanii haa'ulaa ila axaari il akhyaar عليهم من الله رضوان إساس كما في الحديث الذي رواه الحافظ أبو النعيم في الهلية وابن عساكر في تاريخ دمشق رحمة الله عليهما رحمة واسعة لبو تنا لبو غابتون قباجي لبو هويد إيرتو إسين مال هويتجي فاطمة بنت عبد الملك إسي تنا لبون تيفورو فيتجي وان الرافلة قبابر إسين حافظ القرآن بريدين قبدي ولا لو تنا بيتي قصة gosa arabootaa kana waan isaan tahan beeti beektuu takka obboleeyyan kay tanaafin isii tana hawwee isii tana gaabbee allahaanis jalla jalaaloo naa kannee jee isiisan atii fi kaayyooteeti bar rabbiin kiyya subhaanahu wa ta'aala na cinaa jiraa nan darbuu yoo jettan wallaahi alladhii laa ilaaha gayru isiniin darbuu isin cinaa jiraa isii qalbiin tiyya feete harkadhe inji eegasii amma
addunyaa dhagaata harkatiin jiruu nagayaa ijoollee ajaa'ibaa eegaa diina islaamaa irratti hojii guddisnu saniif ijaarti harkate eeganaa lubbuun tiyya maal ta'uu feete jee kantiibaa ta'uu feete jee kantiibaa madiinaa ta'e obboleeyyan kiyya islaamaa eeganaa amiirummaa harkate sanbooda maal fadhe ni beetaa khaliifaa ta'uu fadhe addunyaa guutuu gaafa san golden age bar takka sadaffaa muslimni addunyaa tana bulchuu ture isii tanaas taheetiin jiraa jee khaliifaa amiira bulchaa mu'mintootaa ta'e eeganaa ammaan tana lubbuun tiyya jannata na gaabbitee jedhan isinii fi maatii teessan rabbii warra jannataa rabbii sinaa godhu nagartanii kaayyoo kana dhume gaa'as obboleeyyan kiyya bara ilmaan jaartiin san bara isaaf dhalte bara ilmaan ajaa'ibaa isaaf dhalte fi ammaas yoo isin nama gaarii taatan wallaahi alladhii laa ilaaha gayru ilmaan keessan rabbiin hin hadiyyoomsu ni beeyta abadan hay guyyaa jum'aa hogguu suuratul kahf in qaranu wa abuuna saalihan hin jenne ijoolleen abbaan keenya nama gaariidha wayya khaznaan isaanii san irraa badde sheekana irraa badde Umar ibn Abdul Aziz taarika tokko irratti akkaan agaree rahmatullahi alayhi rahmatan waasi'a maal je'een ilmaan isaa walitti qabee bar jaartii gaarii filachuun naamusa islaama irratti guddisuun bar fooyyee miti obboleeyyan khulafaa shanaffaa ja'anii ni bar isa ilmaan san wali qabeeti gaafa lubbuun isaa sakaraata seente yaa ilmaan kiyya ani horii isiniif hin dhiisuu je'in yoonin horii tana isinii kanne booda isin waan hin jirre itti dalaydanii tanaafu horii an isiniin dhaalsisu jannataan arkachuu fadhaan akkam jettanii jennaanini ilmaan isaa haaya abbaa keenya uumaatii miti jedhaniin kabiraa tokkootu jira ammaaf maqaan isaa na jalaa kute innis ilmaan 10 qaba garuu abbaan isaanii san faajira ture obboleeyyan kiyya ilmaan isaaniitiif tokkoof meeqa dhiisanii beetaa 10 akkaniif miliyoon 2 dhiiseefi ijoolleen san maallaqa miliyoon 2 daaraa goote daaraa abbaa isaanii irraa quban qaban daaraa godhanii kana ammoo Umar ibn Abdul Aziz rahmatullahi alayhi rahmatan waasi'a ijoollee isaatiin maal jee yoo isin nama gaarii taatan Allahatu jalla jalaalu isin tajaajilaa humaa takka rizqiidhaaf hin rakkatinaa je'een ijoolleen isaa muqaatil maal jee tokkoon isaanii karaa rabbii keessatti farda 100 takka sadaqachuu ture maaliif abbaan isaanii nama gaariiga hin hadiyyoomtuu ijoolleen teessan jaalawwan kiyya islaamaa isinirraa hin isinin jaa salaanni asriitis dhiyaattee jirti gaa asii achi akkam jettan har'a guyyaa gammachuuti waa muhadaraa walitti hin dheereessinuun isinin jaa anis kaniin dubbadhe isinis ka dhaggeeffate warra dalagatu rabbiin waa godhu rabbii yaadaa muraada keessan isiniif haa guutu haajaa teessan tafacaate cufaatu rabbii walitti isiniif haa qabu addunyaa fi akhiratti rabbi jiruu gaarii isin haa jiraachisu addunyaa fi akhiratti rabbi isin haa milkeessu gammachuu tana gammachuu dhuma hin qabaanne rabbii walitti isiniif haa qabu biyya keessanii fi lammii teessanii fi diinee islaamaa warra maqaa itti godhu rabbi isin haa godhu warra jannataa rabbi isin haa godhu rizqii isaa bal'oo rabbiin isinitti haa cabsu yoo rizqiin teessan ol jiraatte rabbiin isiniif haa buusu yoo gad jiraatte rabbi isiniif haa baasu yoo fagoo jiraatte rabbi isin haa dhiyeessu yoo isiniif dhiyeesse isin haa nyaachisu yoo isin nyaachise barakaa keessa isin haa galu maatii teessanitti akka maqaa gootanitti rabbiin addunyaa fi akhiratti isinillee maqaa isinitti haa godhu aboo haadhaa fi abbaa keessan akka gammachiisanitti rabbiin isinillee isin haa gammachiisu waan duuda keessanirraa buhullee rabbiin gaarii haa godhu Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala جميع المرسلين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته